Bubagrani kobok mungbai caya sugiarongo coba surunani kok no mutunar ke tabugo coba lagi tong lagi Ytf dong abunya Ytf ni Adong Kishan Kalaini caitok mungbai borni bodol masing jorani ri Kutung Bagwikha Ampio Adc village ni nogorai bongsi parawo o sala khorok brisi brei lukungni borok rok phai borni risum rok na phai baikha tai yapari manibo belai kheno khatung jakha Kishan Kalaini tai bini bodol Ytf rok Background belai ke cuma yang haru, ini orang South Songgang ni andaro bis ni andaro, kaisa bongsi parah ini tunggu, orang ane takut ke buku mall serok tunggu ni jaga kai, macam ke orang jaga wo, background ni saya tu mengbai, boleh mansa jatuh, kesang mani tu, ke besi din tunggu apa ni mana, but je pai orang jaga ni batai ni roh jaga mana, sebelum kurang ni thani ya pai roh ni tak pilih aja, orang jaga tanggung sini, orang jaga ni kaisa naik kulit tanggung sini chairman, sini ada di Montongser, tapi orang jaga tanggung sini, orang jaga orang di pamotan ni kausa warriors sini semen berjomati ya, hai kali jatuh tanggung, uklor tanggung itu sini kau ni loh, tapi especially sini orang jaga bangna ni bangi saya tanggung sini anda ada Kishan Kalaini bono belak hambai boni saya tanggung baik ni boni kontak kali ni semua sok ya, tapi hai kali itu bai seng zog de sung thang manai kesang mana karik thang manai hai tong ya but jes masa jrotei Kishan no pan ang kebang mana ni wa sok lai we seng ma tong lai ne tei boni bang ang buba garam play ke hamai maya pharu jaga kona o song hai kali ne ta boni simin bolau rong no seng jes suk sa jatei seng ro lai mani boni bisin tin seng sikha mau mon mangai ang buba garam play khunum ya pharu